Oke teman, yang pertama kita nyalakan mini kick 81 shot. Ini terbanyak kita nyalakan. Oke teman, kita nyalakan Roman Candle Box Vulcano 16 shot spesial malam Ramadan 2022. Let's go. Dan ini penutupnya Roman Candle 1,98 shot spesial Ramadan 2022 kita nyalakan guys. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing urung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Gembul. Hari ini kita full mercon ditemani Sam Tompel dan Pororo. Oke. Wong lemu. Kita mau menyalakan mercon Roman Candle terbesar, Roman Candle Box dan mini kick. Oke, kita review ya karena teman-teman kita belum tahu. Gak ngerti. Soalnya aku gak update ini. Oke teman, sebelum kita menyalakan kita review terlebih dahulu merconnya. Iki jenenge apa iki? Jenenge apa? Aku gak ngerti. Gak ngerti. Blas. Iki jenenge mercon Vulcano, Roman Candle Box isi 16 shot. Mantap. 16 shot iki berarti bener darjar ping 3. Ping 16. Terus iki apa iki? Seiki mini kick 81 shot. Jadi bledosnya ping 81. Oh iya aku bisa. Iki apa iki? Iki Roman Candle 12 shot. Selama hidupku aku gong pernah jadi kawan. Kau tahu nyumet? Urung pernah nyumet. Kau dirungokne iki ya. Iki Roman Candle terbesar. Apa nih 1,9-nya? Tekanan nih. Apa bledosnya iki lho? Tapi ping piro bedose ini dhuwur? Ping 8. Ping 8 shot. 8 shot jadi mak deng. Sahur. Oke teman, yang pertama kita nyalakan mini kick 81 shot. Ini terbanyak kita. Mantap betul. 81 shot nih. Mini kick. Mantap sekali. Mini kick 81 shot. Mending lur. Sowi poli. Keren lur. Mending. Raten tek, los. Mending lur. Kita lihat ini. Jadi seperti ini mercon mini kick itu. Ledos sih. Isote wakeh banget nih. Raten tek. Oh, mending poli. Raten tek, karek bosen tau. Mending lur. Selanjutnya yang kedua kita nyalakan mercon Vulcano 16 shot guys. Langsung saja kita nyalakan, let's go. Oke teman, kita nyalakan Roman Candle Box Vulcano 16 shot spesial malam Ramadan 2022. Let's go. Mantap sekali. Mantap lur. Oh, pesta api menyambut Ramadan. Top. Oke, selanjutnya kita nyalakan dua Roman Candle masing-masing 12 shot. Jadi ini totalnya ada 24. Kita nyalakan. Semoga berhasil menyala guys.
Mantap. Top. Penutupnya Roman candle terbesar spesial Ramadan. Jadi Ramadan kali ini saya baru menyalakan yang pertama ini. Yo, Roman jos candle iki. 1,9. Lagi iki. Weh, Dibuka sih. Dibuka sih. Segel dibuka. Didelok iki lho. Wih. Loro lur. Sumber loro. Loro. Tiga Dadi posisi. Oke, nek ki tembus 100.000 tayang request apa? Los. Aku melu. Ya nek tembus 100.000 tayang dalam waktu seminggu kita ramaikan. Ramaikan perkasanahan permerconan di di Ura cek to. Let's go. Dan ini penutupnya Roman Candle 1,9 8 shot spesial Ramadan 2022 kita nyalakan, guys. Oke. Mantap. Keren lur. Oke. Mantap bet. Follow. Oke lur. Dan ini yang terakhir. Sekali. Top.